Bwana Mapastor yomo nabwate ekanisa. Ekerabwate tinta idiko mayanganisa kira kinabwate kanisa ebe yo muikebe irabe ni kanisa abwate ne rumuvasta sayo. Ababwata ni baye igobara bebirengo ao. Onde naro gocho bakirori aya bunde naro koletu ne rori agendo onde naro koletu ne pigipigi abande ngocha barabangira maguru. Abo abange. Baso ikanisa. Ni sadaka nkuru bale. Omubwata niyo yomo oringe bwekerengo gyanse. Eke president yekuruka hasla. Goyetero go hustle kwabo bakaruko hustlers. So oyo sirite okweta ikarengo ibwekerengo gyanse. Ekabeko incident nga no mubwata naro okure lakini oringe bwekerengo kyeiguru lientenyi. Bona naende tima itingi kia vete ga chance ya matanga abere the same day. Lakini abantu ababonse n'ababwata ni bekanisa yango yo mubasta. Ono amatanga ayo sibasta nata keiro. Kiana bwata ni bae. Nekero basta ta keiro yo gachisa chiba. Se yanyale kanete. Matanga akabekwa the same day. Na wona yanyale kanete. Nasinali kanise tarenga involved. Yes, to some extent. Familia to the chinguru chaye. Ono pastor ko tebanga ne family ende yatura chinguru chaye ababwata ni chingondi egicyane cyensi go ikangene kinga gichiko bekunse. Sama sikania manene. Pastor gateba iga. Asaba bataka ninyale kuba micromanage ninyale kuba option nganga conditions ni mbaye bwangu. Ali tingo etimoliro. Lakini naende kabiri yalia. Ninyora masikani nesikene no nagantu kagenda beke mugo ngakubona yara abantu barajomba bane abantu baje mbachipaki para chikoyana nkonyeke. So pastor aga decide bweka agateba agacha samatanga agachakira yo muntu mutaka. Tata pastor akayereria matanga chisa isano nemo ngabona atageta atinde kumubere chisa chairire. Family njunyu babesamba bakwambana. Family bwana bagateba no pastor naye gwatunyalire. Bone chisara. Gaki kwaya naho kirangira atera. Sama zikania manene man of God nkieke isano nemo. Ngase nale nkogenda mbwangonde nini? Gategenda. Omungwaro tansade soge. Omungwaro tasoge tigateba. Genda ito tike togendere bo. Siya ikei. Genda. Basi tukukuminga kia abantu babichulinga kibambolera masikadi genje. Onye kuri bwango isano nemeji. Ntoli ko korabo na intue. Genda abuga sota geteko genda subwa. We are okay. Pastor akagenda umuyete. Pastor went. Kera pastor agenda agaikasa matanga yara kabuto bakasambiri ya butuko. Aziriente nyumuino. Aba muina bakemurunga ni kiandage 10 bagotebanga bono na ne kanise ya etigachi abebwe kana banda bo mantenyi bacho. That is the obvious. That's the obvious keja gosoka. Baraji ruti ye sadaka na ekete sana. Sadaka na ekete. Ase conduct. Yo murandi yo yawo rogeti ya self. Yes. Njale ko nyale kanali kimusani yo murandi agende seme ye monera ende ngao. Thank you. Yabozira barandi ya. Yeah. Mubugamate ko borubu ya se kanisa. It means murandi yo taringe involved 100% as arrangement ya matanga aya na enda aya yo muntu yomoke. Otherwise na wacha kotebanga kibono mwenzi na abashirika bane bachani ya matuka ya so that none kanisa nlira participate boronge kiro muntu litkori yaye. Be it as it may. Bana. Dudus. Ntunajire kudiscover sobo kimubonekemo. Na ende ngo sabanda butambe nyasa tokonye kubanza bunantwe. Nyasa tokonye na inda konya abantu sika tema buno konyara. Let me tell you, at least otu araganto
twara kabese kake, I'm telling you. Ebinto my friend ikabiko change asore na yeye mwana kerura ile. On the guy do this. Yes, nakusikiza. Miko responding to something here. Na usisahau kuna makamera hapa. Na inde ntaitengo tebinga the worst scam. Era ko ba discover alikale generation kira chiko cha kujibosia. Namba ngana yemiruri ya matanga. Kweli. Noma eta matanga mange gagotiga abantu bali bakwerere bale hard mo. Than you basireti. Akini bono. Umuntu mutaka no muntu ngomonda ngobente kokonyo. Ate no muntu mutaka. Akibono ngwanjira Yesu. Umwana Nyasaye. Yes. Kiagera gare kwenda in fact ministry ya gare kwenda sabantu bayisire pishata bwatikenda. Gate woyo goswana inya makonyoro mubura koyo mubwano mwana bweka bwato momoimo oyo imukiri negesero gukikoenigwa. Agateba no tenena. Agate yo mwana boka bwana mwana kaboka kamwera lingina. Bwana. Ngino yo. Umwana gakwete. Ngino iru mwana ule moyo. No nyare kuru bicha yangi nake. Bona kiko kwerezaga ki. Ngino yoroche. Kia sama zikaria manene. I'm telling you, that's why Yesu akoteba nge ministry enene. Neye kukuna baburaka nabatakano. Mukungu igara tunya ne Yesu. Akobo moro kiwo by default. Kia sama zikaria manene. Yoroche kiek. Irizo nikinda twali yuko tatunyo monto yo. Ntebi. Ekorwai. Esa masikania man. Igora kunichi nkoro chiboererwe my friend ya kerora agende sabantu bayisire batabwati. Morete bona makondo kabisa mokore crusade. Umuntu ye muri amakonya mono gwetanya umuntu bwate bintu otherwise ta korra osenkwarengo. Tiga tokorere kene. Oburu tuwigoro mburi rice. Kibago kuona gie ngamigo yete kibago gie sindani. Kerongo ikaransa segete nakanye karabongoro regento gete kereke konguna kerokyo. It is not 1 + 1 kwa swaiguro. Utaka my brother tali monto wachora bumataka. Yeah. Uwe serutalinga no wachora kwa monto. Otherwise wish yake ru monto na utaka kutwale bintu. Toyitorike ka segment. Kitora kwanira igoro y'abantu ku mind their business na gotiga gochaka gochecheria abantu korengana na bugima bwabo buna bamenyete na levels standards. Yes, na standards. Omuntu naro menyete buna amenyete ali wonja kwae. Yes. Na bora mo judge umanyete, let me tell you. Na bogo judge umuntu rakini obera se second gete. Na bora sabe sana mona gonjo. Yeah. Na endo saba mabera yo kubira aki. Konya yengo jaji umuntu yorongi internet. Yes. Let me tell you, tunaweza lipwa mshahara mmoja na wewe. Ndio. Majukumu yetu ni tofauti ndugu yangu. Tofauti sana. Majukumu yetu tofauti. Tukubaliane hapa. Mtu anaweza akawa daktari ndio, mtu anaweza akawa askari, ujue ana kazi. Majukumu tofauti. Kweli. Na ande ndiko teba majukumu aina gani, lakini manyaya majukumu ni tofauti. Kweli. Ona super senator no mojaji. Majukumu ni tofauti, tukubaliane. Majukumu ni tofauti. Utarajaji umontaye uchinora ake sabo ya ora gikusuka so gusuka guchi. Yana haina balene mutakame ndire muntu uyu. Ebintu ekronya sako ere bintu dudus. Ndio. To basa kubitumeka kunereria umuntu onde. Ani kweli. Asengenchera tabibwati. Ebintu mbere nakire kwa semya sama tukavugango. Nonya gwatebe tanga egento gokorera umuntu baina na bora akorerwe. Njena ite kubori umonguru ngatiganga bera ase bintu biri nakorera bire byao. Angel, that is my prayer. Yes. Recently. In fact, yes. Mutinyo mu chikoera bono. Ndio. Mbwatu gusaba geto kwao sana. No joko no kwao. Okobori kwana ucha somo na no kwao sana. Mundu tabase kombori nga katini kujikanisa nga nini. Omo nene rengi genete sana. Asamba onye mo aye. I like that. Kwege na kuwa na sekole na somo nene. Let me tell you for free. I enjudge brother ite ko enjudge na mara wichi kanisa but I am not there.
I'm talking about God ore igura. God in heaven. Yasa oyo mo. Ore igura. Is the what I'm talking about. Exactly. Almighty God. Osaba kuwa na chinkwa na jana ngokora nera se birebi bya bwango de chinga osa. Wanongolera ni piji. Ogendera ni ko korosimo kana mayi. Yasa oyo yote bawegenete. Oyo Mungu kwana. Obu yabuwa yembolinga ki. Yes. Ereta kukwanga completely. No bomo nyabibomo chwe. Yeah. Agia kana mendereria ke mogendera ni. Bet. Ege ndoboro ke Kongo kipikia ngoko semerio konene. Enge nchongo rabanda magia gusabwa ne bintu binde kwa manya kanyana ne gas ne bituruturu byakoro bwo ngoyere. Kamwire gokorere gintu mundu tayo kumujiji byakare. Noya. Yani yazaye no buya